Dumelang gape ke rona bao re buile ka lenaneo la rona la moitsi, know him or her. Gompieno re na le kgang ya rona ke kgang e tleng go nna telele, e tleng go nna monate. Ke na le a very 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 special guest, sentlentle very very special o ka re ga o montsi o itseng o batla rona batho ba mathematics ra re very ka di square le di cubes. Yeah. So gompieno ke na le Katlego aka ba re ke small ko kasi Mathabela. Ne ke re ke mo introduce yalo o siame Abuti. Ke siame Abuti. All right. 100. Ga ona stress. Ke sharp. Gompieno ke go biditse gore nna le wena re tle go bua. Re tlo go bua le Setswana sa ka mona Setswana sa ka ke sa ko kasi ka twa wena o sa bua Setswana. Wena le go a deep. O ga ga wa gola le nna Setswana se ke se buang ke se le wena o se itse. A ke gone re ne ga kgaogana magone. Nne Kana go kana go e khutshwana. So vandag ne ke batla go bua le wena Abuti because I feel gore o na le story. Story se leng gore can change lots and lots of lives. E seng fela Batswana. Ke bua ka batho ba leng gore ga ba nne fela bo bokone bophirima, Gauteng, Western Cape. As long fela re ka kgona go bua ka botshelo jwa gago, ka dilo tse o di dirileng, fo fitlhileng teng, fo weleng teng. That's the whole point ya gompieno. More around drug awareness. Mo letsatsing la gompieno ke se ke batlang gore re bue ka sone, and it's very very close to our hearts nna le wena re godile mmogo. Motho nna ka botsa gore just to start everything in our interview, how are you feeling today? Ke tla reng ke itumetse especially ke tle mo studio so batho ba tla itse situation e ke tswang go yone gore life has many perils you have to go through. Ke itumetse gone, it's a privilege to be here. Nne ke a leboga ga wena o itumetse. Ke itumella gore ga wa mpolelela ka gore hey I'm depressed. Ke itumella gore ga wa mpolelela hey ke na le mental health situations. Gore with whatever that's coming mo botshelong jwa gago, you take it a day as it comes. But I'm more interested in batho ba tla ba go tlhaloganya gore ke o mang, more especially gore and like go na le Small, go na le Katlego. Small ke dina la scheme la crew ga re tla go gola ya TNB. Ya ke one ba na ke one ya botšheri o dina leo la mo strateng but then ka tlhokela bagolo. Ya bagolo ba nkitse ke ngwana o respectful. And then go kasi ba itse o le small o le motho le mantombazana way back na botse le ka no di changeila no di change go kgakala mo botshelong. Mona ba itse mona ha re ntse o ra ona ke a ona mara 37 go ra re 40 mo se gaufi mona o go tla nnela go nyaope mo at that age tsontsona kana ga bedi Abuti. Yes. Yeah. So those are the things tse leng gore ke batla gore re bue ka tsone gore Katlego ke mang, Katlego o godile yang. Ga ke batle gore kganye e tswe mo go nna e monate yang e tswa mo go wena. A ke re ba re from the horse's mouth. Gore nna le wena nka bua ka nna le wena gore we are brothers, we are friends. Re sale re itsane from grade 1 le botshepo Staiso bankana ba go ke bone bankana ba rona ba wa. So Katlego ke mang from from Crèche? From Crèche ne ke na le bomana ke na le wena go Crèche again. From Crèche ke godile fela ke le ngwana o down to earth. Go ba fela nnete botshelo ba go tshintshile go nyaope sharp. From Crèche ne ntse ke tshitse primary ke tsene go Mohapa primary school. Grade 1 2 itse ke go tsa grade 3 standard, I think standard 1. We move go Rustenburg Law School. Okay. From Rustenburg Law School it happened botshelo fela gona le kgwetlego problems perils di pela dite mo botshelo. It happened go mama go na mo situation and I came back home. Ya ka ya RBD2 go Verdaga.
a re bile thupe ke feditse grade 9 ka teng ka ya combine all ngwana moshimane o tsana mo stage tse di different combine ke teng go ne ke simolola ke tsuba joint teng ke tsuba zolo ka kuwa go sekolong cause of ne ke base le go sekile ka fela no listening man for carry le plan yana ne from combine ka movela Motswedi that was grade 11 same story the viewers le sa re a sokodisa ke kubile go Motswedi gape ka joint na re itse ne re sokodisa ya okay fine I completed my matric in high school 2011 and then from there I worked kusasa bantside maybe a 1 year before banza permanent I got permanent in 2013 till 2016 that's when I lost my job a re tlogele fo batho ga re bua ka go rotswa Laer School ba go Smologi cheesy ba go Smologi cheesy ba sa lebelle kganya gore with privilege comes responsibility ga gona gore motsadi a ka itima boroko a itime dijo go tsenya sekolo se se rileng e le gore dilo tse di rileng ga di ka ke di a safala so that is why ke go emisitse mo letong la gago le oreng a bo fitla ko SARS so botshelo ba gago ya ka re buile re ntse go kasi ikageleng township to be specific rona ra re ke le Keisane la mo Zeerust la mo Ceros o tswe mo Zeerust o ya Rustenburg. What was the difference between the two? Difference ne le gore ke tshamekela bana ba makgogo ka ne ke na mo Nyort and ke tsana se ke tsa makgogo Tema stepfather actually usibana man ke engineer machiza usibana teng gone ke sibana teng CPS o tshupa nyo so o ka nna ba re ke cheesy vele cause of ne ke batli ba mo yimo khetsing every day ka zila go tla ba bona le bona di ma ka break wa change no se cash trap again no so na ke godile monate like mama ka o ntiretse jo o ntiretse too much ne I sometimes think go ke le ka if makriza na se mo botshelo and then ebe nna khanya gore ya ka o ibua gore and na what I'm gonna try and do ke gore we having a conversation and ke batla gore le batho ba lebileng ba khona go tlhaloganya gore mo podcasting ya rona ya Moitsi ga se ka khanya gore re bua le wena ka wena it's a conversation between two people where le wena o tla ntha or no mara fa ga ke feel comfortable go bua ka 1 2 3 moano wa rona ke go ruta moano wa rona ke go bontsha lerato moano wa rona ke gore ga re tswafa a be ile gore re fetotse botshelo jwa mongwe so o go norde o cheesy e di 100 rand e day he o nkgopotsa khanyo mo ne ke beraka go jetela mo Zeerust mo ne ke sa mogele le 100 rand mara e be le gore no you move ya no ngwa boela o tla kwana from Rusty Dusty king se ne se go busa at the time ka mokgo o no tlhaloganya ka teng a ke ro ka se tlhaloganye ka gore o ka se tlhaloganye the full extent of why o no buile ka gore no le ngwana ka nako e what do you think was the reason na free go bua ka yona because of it's my life yes. I can't keep it itlo phelang jare tro and ke sure le motho ke tlo bua ka ena no yana aga se qabana she's my mother she gave birth to me go ke bua ka Rustenburg mama kana sibana CPS bana ba tshwarwa they were sentenced 15 years imprisonment got 2003 I think it was 2003 ha ke tla mo Zeerust so life was different brother different gona di khotmane mo ka se le bo sestere o ba sitimele go ngwana mo nyane mago go tonkong kana go tseo o sana gane gore wa go khupa yang go botskila and around mo society ke gopola this other day ke le mo for week para taxi ya town khotmane le nga se mo machine ga lino o buile straight ona ithawa fela kae
ka di-questions tsa di-uzi mama ga ke go trongo, you understand? To other people she's implanting gore mama ga ke le godi vele. You understand? Yeah. So my grandmother was there for me. She was there for me azama ka bojotlho gore wa understand gore motho ntse a phela life so man you ngwana ga ga wa le Nike but she could buy me a Nike sneaker. Yo, she tried by all means prior. So yeah, ish shouldn't I blame my mom, and not blame her at the same time because na pandelan, you understand? You blame her on as well when I needed her the most. Yeah, that's it. It's a very difficult conversation to have. It's okay, but ke botsa wena gore how did that affect you? A moment where you realize o nna le botlhale ba gore Matriza ke o gae. Go bona ka wa ke lile every day. Ke lile every day ke jump go gae, but then ntwe neng khotsa ke gore you know I really scheme like I go for example ka wena. Re scheme na mama ka go tongweni. Yours is not around. It's not alive. Yeah. Happy. Ke khotsa ka wena le yo. But again, it hurt me ka gore it was better when I know she's not around. Nagana ke tsofana muzika tika constant go check my kids every time ke mona ka car. And I could see her maybe because of Zaga transportation. It's costly. Yeah. Once a year. You know, so no bona Matriza once a year. Yeah. Like you know why small okere go botlhoko ebile ke palelwa go bua ka yone ka gore ne gona le matsatsi ne le gore ne re nna ko kasi re tshameka diali re tshameka cricket ka nako eo re sa kgona go tlhaloganya gore botshelo those are the days. Those are the days gore di mane nna ha ke fetsa go tswa mo dialing mama le papa ba teng. I didn't understand and because ne re le banyane gore endle ke wena ka nako eo o tsamaya tsela e ntseng yang e matlapa go le go kana kang to a point ya gore ga rona ba bang re bona bo mma rona le bo rra rona everyday wena no bona mma go gangwe fela ka ngwaga. Like society o buile ka bagolo ka not bagolo per se but batho ba re godileng le bone go le keisane ba nne ba le batona mo go rona to a point where motho o palama taxi o go raya gore o nagana gore o tla fella gae. What the statement tse di tshwanang le tseo di agile mo go wena? Batho ba bona motho a ya go mo botshelong go tswana which means khale ba emetse downfall ama Matriza batho ba se tumele go wa tswela mo botshelong go la ga kampana ke sotlega rather than ke le mnate. So no yana ke thutile mo botshelong gore a ke beke le ope go tswana ke shebele ope ke shebela na fe because they keep on saying, they keep on talking. And mind you, motho na bua ha sure gore mama go dirile ntwe. You understand? Because sometimes o kgona go sentence o sa dira se wa tlhaloganya Hotman. So there are those baba tla go digang go fatshe and there are those ba tla go kgothatsang because na back then ke na le tšhono prior is in the back step as ka jelo when I tšhono motho o mpolelang gore before me telling him go mama go jela small I've heard the prior I'll be there for you, I'm always there for you. Yeah. Before ke mmolela go Makiza go jela same day na was told ke tswa gila re mama ga go overeat ke tell ka mago because she went to ask them again the court. Kganya go small ke kganyeng wa ela gore ke utlwa ena go ka mafahla wa bona. So se ke batlang go se itse ka gore ke utlwa ga ntse bua gore mama ga gona le step back. So and then obviously if mama go connecting but our step back have to be there. Yeah. So o tsela gore mme go ngwe se fetang se dile gore o fetola maikutlo go bone di tse ka teng. Step father una go nna le something sa se ke eng gore na interview na gore
Nigga was only there for a few months, first 3 months, I would say. Because ke gopola ne ke dalo diski a botlhore ne ke sanga bolo ke gola sanga bolo blind ne ra Mpumalanga ka Night Cup. I had to meet the nigga ko Rustenburg am for child ya okay, you understand. And my mom nana lo phone na magogo mo am potsa go mo tata child to Rustenburg ne ka am 500 and manju she told my mom go tla tlhokomela on tlhaloganya but he was never there for me. Since my kids are available le bona ke na le bona ke ba ithu le bona nna sa ba tlhokomela nna sa ba check o ba sheka no ba godile after mama bona tsa tronko 2009. So gora gore that thing you ke tsela gore ke ngwe ya dio tse leng gore di feletse di gore o tse di decision tse dingwe tse o kile a kopana le tsone gore if nke benne a go emeno ke most of the things tse nko bo se for beng teng ga re ka bua jalo ke nnete abuti na se da phone nah, he was never there. Wow. He was never, and nna ke mo tsaya ka papa cause of my children direla bana ba gage na ntirela, understand, but after my kids ava na se yoda and that's who use by my kids 2 cars and ne ke le ngwana tse nga se dimension like also Yeah. that's who use by. So Simon Macrisa o Veil mosadi mogolo has to step in. Kana ko eo like we bua na lo ena re dithaka so 2009 no complete matric if I'm not ke complete le matric ka 2008 2007 yeah 2008 kaya varsity. So we were in our 20s pretty much 2009 yeah 2009 19 because 2010 was 21 it was 20 yeah. Yes straight 20. So it's fascinating go bona o tshela ka story sonang le sona gore the way re go dileng ka teng mo locationeng la rona la Zeerust ga o le 20 o sentsa no le ngwana at that time o le 20 no setse le gore yanong wa kgeretsa yeah ne se ke phanda tla re ka di contract before ke apply la teng go CPS ba ntse re permanent la ke ntse go bolela 2013 yeah ne ke kgeretsa ba ka tsela tse right I was next exposed to the by then yeah next time if you na go tseo ba yes no and kana ko eo small o tshonze motho o lebellang interview ya rona a tlhaloganya gore how le 20 o le 21 all you wanna do ke go ja bosha ba ga exactly yeah how grille stena o batla go blowa stena that's true yeah and you don't mind yeah you don't mind or no ke fokileng thing and I'm gonna do what I'm doing. Then re simolotse ka go nna Sneeman Kosgile. It was part of hustle. It was part of hustle. King se wena o naganang ga o se tsogodile go lebella ko morago. Question, yeah. A ke re nong re godile. Yeah. Re lebella dilo from leitho la gore he mona hanne ko morago kwa. Ke ntse ne sa go tshose ka go nna Sneeman. Because re goletse mo le ke isane la rona la Zeerust. Ga re itse dio tse di tshwanang le tse. O itse o tla go itse go fa di mano honest. Yeah. Go la mo ka senya ya rona le bo vili. Go tana wa itse re kwajiwa. Yeah. Answa. Yeah. So le mo zgila o besa joint go bo motswedi bo combine. You are respected by everyone. Ba ga se go snitch matishere. Antlalo go ke tshwarwe ne le botlhatswa ba ka. Yeah. Yeah, ke tlo se fela mo bekeng ne ke rata go di stasha go toilet before ke atla se. Motho bona go hostel. Yeah, so ba nkira mo bekeng by that time. No chance. So I was respected. Never saw. Skinny as I am. Skinny as I am, they were scared of me. Serious. And then how about Hoswara small? How decide to take it lohe? Actually, you like moments where you combine schools is serious. They expel you. Ba go batla ba funa ba go red on the spot ba go fa remove flat.
Were you about angry? a chance. Yeah, about a chance. Were you angry? Utlwe abuti ka falofatsa go botsa question e gore how tla o jumpa anger e a go nna we was I think e ka tswa situation ya mama gago ya wa ntlhalanya I remember myself ke go ga principal bra ya ka go tle ke fetsa go bolela ke ngwana o utlwa ke eng but go tsamaya ga mama ka made me gore my mom is not there, there's no one there for me ke magogo fela so fuck everybody. Yeah. So I'm gonna do me. O kriye mo sekolong sena ba kubi is fine. Mago mpatela sekila se seng. There was a time ke sa fetsa sekolo abuti. Mago na za, mago re fetse re motswedi. Ke thepa da ne ke thepa ke ra ke shapo ka sekila. So ene go ka ene maybe na feel gore mo mama ga ya manya gona ga ke fetse le ma. Ga mo pateletse sekila. Ene le Mr. Molwanta stopper. Yeah, stop, yeah. It took his kana go teka geleng by then. Ke se go motswedi special ampola bana ka go munga sana. O tsena sekila. And as well. Cause nele na subject advisor physics after da na phela cheka dibuka tsa ka right through a mphushitse na ke ba leboga le bona bo em so gora gore whatever se no se dira di haseletse no di dira le behavior ya gago ene le a cry ya gore this is me ke tlhoka thuso but no one is seeing this gore I'm hating I get a solution. Maybe one day know something. Yeah, and there was no one to talk to me. Maybe I built because of I started being bullied in high school. Mo combine. Or someone. How well now? How don't call me like Tomago? Yeah. How to get psychologist? Because mo hold pila nakana to cover to get about mama or da cause national 2 years up and by then. Yeah. This is hate. Then small. Reko kasi re ya bo motswedi. We iphitlhelele gore you are crying out for help. Ka mokgonno o cry out for help ka teng. Ditsala ne di le kae? Tsana di le teng. And ba sa etile go ga go bua le nkutlweletse ba sa etile ba different than ba kasi. Yeah. Ke feel nga go veli bo motswedi it's my home ground than ka yi. A tshumza ka nje ba tla go tshegetsa bra. Even if mo video asa mfaya carry. Ka ja go zgila. Ka mothi bu bras ba mo politics ba na mo town ba re ke la kota hot dog. Yeah. Pre jona ne se kalo cause of the weekend bo Friday. Ba ba combine ba ta wa ta monda. But I about body Friday. What if I can say if I don't have? If you don't have. Yeah. So the camaraderie from the tsala ni ile teng. Yeah. Bothata ne le gore ga re fitla ko kasi. Enna khanya gore ai. It is what it is. It is iPande. iPande. Ba so gazatele. If you sansa one yana kana goza like na ke tla go lana flex ke stage o ba ke na plans a re mona ona nyoba re rona re le thusa le group cause na sa foto go ke ntshesa ke ba o tsere maybe 115 siwa a we ja re le two e bile ke sale ba le ngwana ga mandu se ngwana mandu se le ne ka uthi jabu majabule ka uthi even all why till today if he sees me that guy mpona ka ntwana. So friendship tse dingwe di teng tse ne le gore they were really there for you. So o tsa gore botsalano bo kileng wa nna le bona le batho ba ba rileng contributed to the downfall e o feelang gore o nnile le one mo botshelong. Ene ga ke batle go gore a kere ke downfall in a context of a blanket statement. Ha ke batle go akaretsa. Ke bua ka context ya gago. A kere mongwe le mongwe o lebella di failures tsa gagwe ka leitlho la gagwe. So go ya ka wena, do you think gore ditsala or attitude ya gago ga dilo nne di siame ko lapeng gave people an idea ya gore ajo a igerezetse na go nne makriza spana na ja sharp or nola out here sharp nna nne ke go itse ola out here sharp
e leng gore ga ba go reketse sneaker nna no sa nqhome nna ke gola ke se seqomana yeah ke tsa gore le ditsala tse ne di ntshegeditse by that time ne ba bone nna ke motho le rato lucky I've love for everyone. I'm a visionary, let me say. Motho I'm a visionary. Ne ba itse go dimela a tshwere 300 ke blowa le bone ke blowa le majita even sometimes ba kizana khona gore tsa o tsetshunyana go le one less spare because there was a spare here in town before ya mall. So na ke seqomane god man. I'm not a breaking type. So dilo tse nne o di tewa kana go e ga go le thata. It wasn't on you. Yeah. And I think go botlhokwa gore ke go bolelle yalo gone yanong gore everything se batho ne ba se go bolella kana go eo. It was not about you. It was about that person. It was about motho o eleng gore ibile kana go eo nale inele motsadi. Mare a sena pelo ya gore motho ke ngwana mafuku a ke moarang a moaga khotsa a mothuba. So that was not on you. Dilo tsenne o tsamaya mo go tsone kgwetlho nno o tsamaya mo go yone it wasn't your own doing, and I think that is why go le thata for nna go bua ka situation ya gago ka ntlha ya gore ne se wena. It was never your fault. Feel free though. Feel free. Just say it like it is, bro. Gore don't ever let anyone mo botshelong a gore a re ne ke ba khalemela bafana ba ka ba team ya ka ke ba ra kere o itse le nkutlisa botlhoko yang ga le bitsa motho ke go di leng lene le re ke nyaope boy yeah no kere di man is your brady yeah ne nkgotla because kere di man ke a butwa gago di man ke motho le re ga o lebella nna o tsontse o mo lebelle the way ga o lebella nna o mo lebelle the same way o mo lebellang ka teng ga se nyaope boy o itse se go tsena mo gare no mpharamela fo ne go fela go bua ka nna but the way you present yourself to people, don't take it the way it is. If you tlhagela o nkga di go wanka wa ntlhaloganya a ba tsenya please bra ne ke le nyaope boy fede nyaope go bone le one guys mo yo Semose ke ntse ke spante mo CPS le SASSA yi cat ona ta ke mo bitsa cat yeah na ke ditse ke utlwa yeah you'll explain cat it's one e go fa energy yeah go le go ndawo go di biring you don't sleep or bale you don't get drunk botlhatso wa tlhabana so then you show you dile ka the mind e dile ka ngcondo le it's one bo crystal anything bo cook anything that keeps you up e dile ka ngcondo baya so the time ke tswala le nyo ne ke mo relationship le shit Sherry na mona ke mo dira sengwe le sengwe hot man ene le family high but it's fine antua pelo wa bona shit and by then my friends skara le gone but they were smoking by then ke manyo ba skwa ke manyo ilo mo nkuta le go rest in peace skara nela utiaro so ne ba peipa gola khala tswela mo go munyaka ne khona go ga ke chase mna ke chase ka nyo every day na like so we bela nyo pe batlang then I chill ka khete ya ka laptop music ra chill one day ke thuegile impelo ke chase go spaneng by then ka imela go chase ngwana o hitile like gola re mna gola ka di nyope etsa go lebale everything bua ka bo sentse buy only 2 to 3 puffs bona mo you don't think about sa jambe go na ka ntiki ke cover ke tsenya bolwetse a kene a gona ka bolela ga o tsisa selo gore ya go affecta ya ke tso google mo le amara ga se ba ke bona ke semana ke vomita like mo spaneng ke shakela apa like before ke thusa le client one ke lapile ke ra ke google ka ke gore da le paka a lostro ga yi so a lostro ga yi da ya betsa bro di dona di sha o ga se go bua sepe like
So how it's really you are in your own little world, moving slow. Yeah, for me to get to Nyaope, ne ke batla go lebala ka cherry the way anthuileng pele ka teng. Hawo. Ene vele nenspanela. Nenspanela makisa jump ke khavata. Yeah. So from Cat to Nyaope. And take go siame re kry-ile introduction ya Nyaope. So Cat is a recreational drug. Yeah, one would say, because of most babang mo kiteng ba sele go crystal. Like I said already, like ngondo. Like I think less than a crystal. Yeah, crystal. Yeah. You're not ogobane ka Leon, if you don't mind me asking. Cat. Chati go pana no Muzirasti. Muzirasti khali kwa. Tuni ka re o tla ntha hore mona go Rustenburg ye mon. And by then Muzirasti maybe le kana bo 6 batho ba tsuba. Ne se ba ya. E so mota ona go kerekeng kwa o thingo ba ga Ike ke le Nigeria. Na kana bo 2012 Muzirasti. Nyaope ka nne se wa 2012 Muzirasti. Nyaope ni le temo 2014-15. Yeah, Nyaope Cat go pana no mota o. Na ke di chita wa ena ke mention go se Grootman. Ke Grootman. Yeah. Nasbana fela le gata shabo. Ile Grootman a ka le chita my father. Ke fela njisi go tshwaro twana. Kana hooked mo Cateng. E go etsa happy Cat. E go etsa happy. You feel like you answer correctly, you do everything right. Ya go aketsa ya go botlhalogisa batho botlhe. Wa ntlhaloganya. Yeah. So ke enjoy it. Ena wena o le seleme sibo go ra no tsebile Cat mo. Ye mona go bua se go re ra ka modimo ka modimo semolo anong wa. Ne jo tseng mo Twitter tlhala fela mo go tsone Grootman. Ene o sa itse. Ana we o sa itse go khabata go lo kana lo kana. Actually a gona target bo tselo. Nga se tumelo go bona gope o re manga ke mona tsuba any drug o sa khatara ke fe. Because I mean batho ba bantsi ba tla ba go bolela le lone le rato ke drug. O bona ke lone le ditseng gae from Cat Lerato Nyaope a fetsa go nthuba ja Belo ke lone ditseng mo Nyaope. And then for how long were you smoking this thing? I nearly left me ya ka braga 8 years from 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22, 8 years. 2022, 8 years more. 8 years utsuba. Yeah. And every day, no tshwantse gore o kry something. Every day. Like o mentionile gore to a point ya gore o tsena go mmerekong ke stay sand o tla ka la pele. People after 3 years ke le mo in mo Nyaope ore ye ha se lo go lapa ya o bitsa e gore re ya o bitsa every day taya utsube in the morning afternoon campus cause ga se go bala se ba Nyaope couple of time ke tlogela ke ntse mo the whole month 31 days ke le bodyguard fela go e go gae 31 days o go bale jo wa tlatsa wa tshwega go bale. Some system. Yeah. So the side effects it's how tsuba. The side effects it's how tsuba. The idira mo go wena how tsuba. Does it slow your brain down? Does it like we got the side effects of withdrawal? Yes. The effect of withdrawals. Yes. Yo ne ga o setse o le mo go yone o itsuba every day. Sentle o batlang mo go yone. Do you want that calmness? Do you want because go Cat no batla the hype. The hype. Yeah. Ele go etsa down man. Ba ibiza down. Mo thimo ga ona ba ibiza down. Like how o tsubileng Cat let me say rock cause ba bantsi ba tsuba Nyaope ba tsuba rock. O tsuba Nyaope no rock first it ya go kuka. O bo re Nyaope ya go ba bitsa ba get down. So Nyaope go etsa slow. Not only slower movement or batho ba utla bua le felana even in the mind it slows your brain. Yeah. Cause ke gopola la ke tlogela Nyaope ke reng mara mo nka ngondo ga ya boa. O itse go le motho o ikutlo ga man. Cause le go bala like ne ke peleta. Sekgowa man.
se nna man mara a ke tlogele ka utlwa I'm coming back now. Yeah. Ke go etsa slowly mo ngondong. E affectile magogo mama yang ga o lebella ko morago. Because ha o le mo go yona ga o bone gore e affecta mang. Ha ba gore ba re smolo wa rutswetsa motlung ai ba bua story se se. Ha ba rotsere di pieces mona ha tu a di rekisa da. Na makhize ma affectile too much. Not magogo go tlhokafetse 2015. Makhize ke nna ntseng le nna spara se stelle ke tsuba nyao. Yeah. Cause le ene ke motho na palama di taxi ba bua ka gona mo taxi. Gore ngwana ga go ke. And every time ke tswa ka ntlo na mpolella gore nna to go tsamaya a ke feel a ke kutlwe ke le monate man. Ke feel like something might happen to you. Wa nthaloganya. Bo go utsa go tmane mo ntlong. Ne ba di fitha na at the end go jara teng cause ne ke se condemnile ngondo gore ha ke go tsa bo di pieces bo di shaw. Ke ba betsa ka tin stuff. Tin stuff ka tsama makuleng ke busa ba mfa tshoko ke di busa di 40 rand ke bucket la. Ba fetsa ba di ba mo ka moreng. Trust e veile ano. Ama khize ne ma affectile thata too much. Ne. Ne go te batho ba nyapo ba betsa go tla go komela le. Gore khotsa ngwana ke wa bit. Cause no pelo ka re nna ke cheese boy or nna ke eng. Ya go hamba wa go utswa. Whether you like it or not. Wa mtsi prosecutor Steve. Ke na le hele ke nga ringa so. Ya re me ka tsena. Ke tsana go overlap na re bitsa overlap no ya ba bitsa Fairland. For bottle stock go khone. Go khanya le leng so. First time ke le ka popa ka ke tele Sky vodka. Kante nga mo le haliso o tshwere phone o tshwere poso. Ba linkile le di camera. Ka popa ka tsuwa sharp. Ja go betsa tse ithuya no the following day. Yeah. Ga ba tsenza nako. Ka di latela fase ka se. Aye, ke sang ke lwala ba ite. A ke sa gopola go dipopile ka maybe ke bo dance bo eng ka tsa di DVD mo tseleng mo. A ke ntse ke go asola kwa ke tsuba bona mapodisa ba tsena ba re mona wena Mr Prosecutor go ba. A go memele go Fairland go palama mo veni. A tsena Steve a re bana tsamela go solva mfana yana ke go mo tshwarisa. Mathabela mona ke go tshwarisa ba go betsa. Ka gore ke bra ya rona wa go ile se go rosman wa go ile. Nna la ke tshwere na go tsena mpuelela. A re motho ba go betsa fela ba go rapelle later. Motho ba tang scope. Motho ba tang scope. So ya nya o pe yone ya go pateletsa go utso Brian. Di down but after o tsuva. A ke rano o nna mano go solona di down di go ba tse. Wa solo wa ne ke tsantwa ga laki. Wa detse like is for. Ga o itse go ibuse ya no. Ke rata gore o buile kangeo. Because re na le tumelo ya gore ga o sole. Wa regreta bra. Wa solo. Horesh a go so bo feel se ke go busa yana le ntse. O simolola le tlhalo tsa gore o repossess o mo fe tšhelete ga go ntho e rekiseng a o fe yona. Wa solo la o busella ke mla ke ne ke tseng ntho ga go ke. But doesn't happen that way because of Zaga. Because a ke go bolelle nnete ya ka entse. Rona ga re le bona re bona le tsuba any kind of drug. Se re se naganang fela ke gore bogolo segolo yang nyaope se re se naganang fela ke gore motho ga ipone motho ke selo fela motho le ga re ka ra motsara mo katetsa gonang nobody would even care about it. Bo fetso etsa go lena ka se ikgatalle gore e botsa gore le ene ga lie ke maaka fela gona gore le lenye motho o ikgatalla pra go lo tsutswanya pana ga o itse wena o itse ka so fela nna ke gopola ka ntse bua gore no go tlhola bolela gore motho ke gotmana lona le go pikeng phe ka ke phisa tlo le so o kre ke phisa lawyer or advocate gore ke khotsa gore motho ke better go mo gaisa a ke tsontswa it motivated me go ke fetse ke tlola nya opeleng or I'm better than this person ke ntse ke nkgayane na le mo dipurepureng I'm better than him impuse gore ka tla go mang ipatlisisa cause no tla Pick n Pay and a lot of schoolmates ba ke tsene le bona ba pheka di Benz la ba gopola ne ke spana sa ba mpona ke le leso by there le na yang hitorish bangana ba ka ke ba pusha. This is where I should one tlhaloganya. Yeah. Wow. And then small stories of house about part 2. Shene ba buti ka falo wa me go ne ke feel gore re lepelle I can go the whole day bra. Stories of house about I can go the whole day. I can go the whole day because
ke batla gore tloge a botse dipotso o na le dipotso the man of the golden voice o na le dipotso whatever you guys said ka Nyaope, don't be ashamed to question me about it. Don't be ashamed. Oh, hata baja di biscuit baja bo papa. Question because I'll explain. I'll talk. Because ke se se go dirang gore instead of ke go offere dijo tse di siameng Katlego a bo batla di biscuit a bo batla love candy wait mo thiba ta gore maybe mo thotsa mo shopong o ntse ka plate mo Pick n Pay mo le sto ka tla go tshwara ke it is not going to eat that food it's taba tsa go phalishi ha etseng ya tsena phalishi ya tsena ga no shibile nyoko ta go besa digalo tse khona go na le nyoko wa ntlhaloga na go ga makhisana tlhola makala go di man plate wa dira right through especially go bese go makaya na feel go di man wa batho ba nya prata ba di man a ja yana wa ntlhaloga mo ga no mona mo toropong farming town ke hasela I won't go buy food ka ga di biscuit di ice di sweets cause di joli auto ke te tshirante ke tšhelete ya beke ke tšhelete ya beke so you'd rather eat body sweets body biscuit sugar gives energy sugar gives the energy that's another drug yeah so papa ya tsena mo dino piece ke fela go ba compromise and then what then hit you forget go le nyope go tlogela honestly ke le sola ga skara botman skara mo fitlhile ka September 2022 October first week mama ka go bona ya malawi for big she came back and ke le montunda ke ipotsa ga ke gope a ke tsoka jang firstly mo thine ba tlhoka fala skara o veile ke go swa ke sena bete ke sena ngwana ke sena sepe no na go think a re tsa go ba skara and people are telling me go see you next I remember Ribua go skara hey mon master of le nambola ka go ipona go ntsang go latela we pas na next 6 sa tlogisiwa ka solo ne ke inject ne di sele mao di so go batla part 2 so this part ke injection give me 7 cause I get doctor mfit sometimes o gona go fosa tsika ya body sa go fa ke ntse ka mo 3 months before ke ya mo tampoti ba go drain lo fa ne go le quit mo teng ne go le quit nja da neng small serious da neng ke go ntse ke poison ya ja mo gare e tsa bolao ya yepa ke bone go renya o pe dangerous ke go teng go fetse kgaotseletso go ba then to a point where no small re fitlhela ya nong go nnidileng gore anong wa itlhaba ka nna lete mona story sa gago mare miracle was it a lead up of things gore miracle fele sentle ke se se go editseng gore a go mmerekong ba ra bona ya nong gore punctuality ne solele teng tsana lata betsa ke bo fatigue gona gona go nke la pila ke Spanish cause now vele ho tsoga everything mention ile gore ga dila le client one me lo phelo la pile so na kana sona le bo eye o tsuba nyopa or 6 months let me say 6 months e se build ile mo wena first thing when you open your eyes in the morning tshwantse be le tsuba before you bath wa Spanish or else wa postpone wa love and again another thing e dirong ke just Spanish le bukiride gone manju ya chase tshwantse be ke na le nyewa nyope I'll try at least 500 yana ke chase ka yone so no beraka ka mero kwa gago le mero kwa gore client ga itlile cashenya sa wa tlhaloganya o ka tsa client go mora go kwa gore tla fopile go o tla ntsama ka pinkisinyana go bokanya ga ya go fela go machonisa ba de so go go tsontswe gore o geretse to that point tshwanetse phelo na lone nyawo pepra like lo fetsa tsuba nou yana you have to go hustle for it go the time withdrawal is small go se tshweretla le tswa motho wa tsuba nyawo pe a fetsa tsuba o tlo ba go phanda again ba sa stop for the night go khona go bala o else a tlo bona boroko so tshwanetse o itsube phakela o tshwanetse o itsube mantsibo motsagare mantsibo go gore ke batla go tlhaloganya gore a re bue ka hae ya nyaope e go tsa di hour tse ka a re bue ka wena re se ka re bua ka batho ba ne go tsa di hour tse ka na ke gopola go felong so ne ke bala 3 hours like
I go get to be like 80 packet. I know 11 o'clock I must smoke again. 11, 12, 1, 2 I must smoke again. So a day, I come out to 7 bags because of jumpers came out to 2 before I sleep. So then 3 hours. But before, because of the stage that change, I was smaller, maybe go get out 5 hours before. So I'm not see them on that thing. Means 3 hours. Like but when I go log in 31 days for in Simon. They are do 7 days. Easy packet. Yeah. So now when I 8 years addict, I have to not the whole month eatly. And so yeah. You understand? Yeah. So the more the more it's gonna take you a long time or and the withdrawals it's a thing in that the let's on and they differ. And then o mention something ka hore ga o hlape ka nako eo eno wa ka gore wa tlwa robala o tshwantse gore o nne le beke tse pedi gore o kgona go robala ga o roba ke ra gore wa robala o robala kae o sa tlhape small exactly ba fela go go ntle go bedroom go ntle la no nna ntse ke bloma go bedroom mantlha so ne ba sa nata ba go huma re mane nna yang ina body bete se re se go la fase kana nako te wa bona so ne ba se nata ba go di mano tlhaka ya room yeah and then again what's the chance of tlhapa o sena plan you only bath ona o tsona le plan as much as go tshela go bula matlo go lo so molatla once you open up your eyes even sometimes ya go tsosa down before you open up your eyes so guys don't get time ya go geza you won't have that time you won't have that time ya go tlhapa so go phanda o tsube and we limited because of how batla gore down ga go fetse if you go tlhodi opa you pa maybe in 2 hours time since to be if you eat ka tennis since to be you understand go go sentence o patelwa gore down ga ka fela go gore e re ke sentsane ke khona no I must go get it ga ba ibile before ke tla town na ne ke rata go ga ke krele mo kasi ke se fetsa o tswa mo kasi ke go tlhapa before ke tla town but if I don't get it ka tsama o tla trobo gore at least the plan e ka tswa then ne ke bitsa razor fence go mana ya o capture ka nya and once you are in go se mo diphatlanyana tse le tsa di razor fence you have to make a way ke tswa ba ba boela go morago ba sa menga putso nyana so then ke satane ke matimo na 1000 to me to me nya o pe mpra wa ka dia boda you don't care go janka nga go tsena mo PMP mo go batho ba patela o fuwa ga la fela ntse o nkga you don't care ona taba ona as much as ne go tshela go gitse be ke cherry I didn't care go cherry le ntla by there so you don't care about nothing gore wa tswana you don't know pe ona taba ke le so ke tsang di tsona di tlo you put the extra di ka tse go pana le tsone ke tsona but next na scam fuck on ke nya o pe go ya ene ya no gore like the khantsar na tsa nyaobe di telle mo goreng ne ke go bolella ha ntse re ipakanya gore dio tse dingwe tsa gore you eventually became homeless ko eno decide-ileng gore a go ga o ga re bantsogolise no ore ba golo ba decide-ile gore ngwana wa rona ene you must understand gore where do bagolo come from bagolo ba tswa mo kganya gore ngwana o re mo tsentse the best schools that money can ever pay for ngwana o re mo reketse the best shoes that money can ever pay for hence batho nna ba gore ba re no itha re di uzi di tla fela ka bagolo ba go jisitse ko di restauranteng tse ne le gore an average person ga je go go tsone wena o se tsuditse ibile o khona go ikisa go go tsone ka age no le mo gone because batho ba bang ba itse spare kama di a bona true so go gore ba golo nne ba tswa from that position ya gore
Icon. What do you think, wena? Because that's my thinking. Gore khotsa bagolo ga se gore ne ba le slack. Anata ba gore ke fetse ke go bala mo topo mo. That's because of ne ke le fela bo go ba bagolo ba complain ga itse when every time lo mo jata so sanyal. Le bo go phanda ga bo ditshipi tsa bo ditshipi. Ne se ke le fela ba wa di complain ka nna wa tlhalanya. Yeah. I decided to get to implement tawo le ke pushise di troli. Mapodisa se tlhola ga ba by then. I told myself I feel what I'm magata. Yeah. Ja o hasela ka tsela e siameng push di troli phekise thato di trans go sustain this habit ke nando. Mantala. Ga o pusha di troli mo toropong. O pusha di troli go kae go tropo. Ne ke pusha ke mo Pick n Pay. Anyway, tawo ne ke tawo na bona. Zira stick ka siaga. Go ke ka lo tu box go Shoprite no one will question you. Because the reason why ke go botsa potso go gore bontsi ba batho ba nyao ba tlholang ke ba bona ba nna thata go boxa. So go Pick n Pay kana go eo was Pick n Pay strategy or Pick n Pay nearly Pick n Pay ka gore always so mo ibeke khala ba strategy go ba go ba bonyo pese ba ntse go dimo kwa go totally body nanting mo bating the cheeses go re go tlase da ba za ma go ntse go picking go tlase Pick n Pay go ba at all ma rona ne re sa because of right go zaga era nja Pick n Pay go khona tsa mo tra trolumisa go kolenya fa 50 rand zaga go Pick n Pay nga so remela ba ga la go boxa ka line re le group so Pick n Pay o tsi khona go tlhaga tshwara go misela mathabela so ka fetse ke dirile trust mo team a push and trol khona gore before ke push ke ba phutele di trol di mo tin la hle di trol di ba khona go ntsha tripa or ba so liga a COVID Neil le manager mo Pick n Pay he end up a go pa gona ba fethu bona ba bona ngo tsa man juna thola go ba every Sunday ke lona ntshwa di trol ke le fa boka kana ga na le box spaghetti for sure tse wa phekisa le yeah so yeah o felitsa sa thola go ba taba Pick n Pay da ha ba tle bogodi da la motho a utswa maybe mo pheki mo bona nna ke motho a bantja mo di ba fetsi ba re bua snacks mo timo go se khwengo gore batho ba le box bona ba re snitch go Pick n Pay what bona ke shebile go tshwara play ka bona monate once go utswa la re le la ga go bila and Pick n Pay ne ba re tshwara monate man shout out to Pick n Pay shout out to Pick n Pay ke atle ke bere ke thata le Renneil Neil Striedom wa ko Pick n Pay manager wa ko Pick n Pay he's a good guy le abutwa rona wa ko location Bani abuti Bani doing very well for the community. How ya go bona ba kopa selele they willing to help out like a pelwe e tletseng lerato and you want to make a positive impact to the community. So ke tumediswa khang ke gore yes, it might not be Pick n Pay taking an initiative, but are Pick n Pay zeraste. Man, big up. Ya le no, what's when you piece the phekisang. Sure we just amogela ba se no Pick n Pay. Because ba tlhaloganya gore le batho pele ga go nna di edit. So my heart is full. Be gore pelo a ga etletse gore ba contribute mo go soleng sone gompieno gore mongwe o kgonne go bona gore man there's something here. Yes, gona le bonyao pisti gona le di drugs mara go sentsane gona le motho o batlang go ipona le skono a fitlhelle dio tse di rileng mo botshelong. So ne ke re ba le boge yalo costa ba so go lona la ka leso nnile okay guys no customers come here, they can't find you guys here leso gezang at least keze picky and ga go duetse ka sontaga go ra tla kgona go ithekela romo everything o fa ga le uma 600 a day na ga one day ni mona na cheese na no fa ga o ithekela fa di beke sa ga go le tsone bo 23 ba se pa na reflecta ga go phele le school but nna ne se show the body se nna ke pay pa bra ga ke tsana go ja teng ke ga jutse nna ne ke pay alright ga itsu ana ne ke pay so
Ebong khatla ga hore the moment of reflection and the moment of realization ke ga ya nong re ile go fitla tsalaro skara and then have you seen kore pele re bua ka yona a o kula bona batho ba bolawa ke nyao Gabaya bra gabaya je around town ke bone han sina pekisa machine le ke ne papaya man because mo nyopeng o ga se re ba go tsheletse because ba gona le ese ya gore gona le lenyang ba ke sniper ba go tshela ba go tshela mo bekeng ba go rekisitsa di call it a killer bag ba batla go bola phone but ha ke bona a lost to heroin yone self e bola motho ne ke le go no smoking go brakal e ke dumela gore down ya bola and those guys they knew how down ya bola. You know why I'm saying it? Habatse batho if you are positive, HIV positive, they don't take you. Habatse if you only junkie anya opona le HIV ba o botsa gore no tlhaba no dirisa zolo you answer if no tlhaba ba go sa clinic in same time because go tlhaba go ditsetse tsa bone di strong plus gape le down wena go soka first day down ya bola buti. So recovery katlego is a journey on its own. It's a journey on its own. And we decided like on motho ele nya go pateletse iso go diriye bo so breaking tsantse wena go le motho ikutlwa gore la dinga ke ba nna go ke tlogela nyapo my mom tried mo retsi di metsa do no ga ntsi and then a nkisa ba ka lo etsa ke ntse ke bua ke tlogetse nyapo ke ipolella ke ke skara ke ba go pola a week before re se fitlhe skara ke thule koloi mo ke tswa mo Nando's ke khosa mo total it's like since ke bona go le go Shoprite ne ke bona sen sharp ile ya di buri pele di CP da 2.8 GD6 en sharp o sa wa mante bona go extension 2 a scream ngwana ga vision ya o sharp no bidio o sule a go se clinic inspector ke re no am fine go le ba traffic ile la bua go le ile a ba shega mo camera ne tsama ka one something a sa go pola ne mara ke tsule da mo fatse ke sena le scratch bra ya ke ile fela modimo have a lot of fun modimo na di plan fun as much as ke plotso ke go tlola nyao pe ke fetsa go shapiwa ke trans this is a sign on a Sunday go Lausiana ke boetse ga I did Sunday I went back home ka fla ke tswala that's how I left now es ka go sule ka I shapiwa ke trans go ba tsantse ke ho si la ke go fa go le leng shapile ba en shapile ka ema mo ka nna mo stay ke imamele ka emela gona pay nothing no pay modimo wa spana yitho lo go nexa dimelo modimo I had to believe that day for ga tsone ke tole nyao pe di nna di plan phone tlala ka o tsa majita one by one tsa majita so ka ikhata mo nyanyazeng to a place where gone ano ra go bona gore you are a recovering addict ganyame ke gore ke batla gore re nne le part 2 because it has to be there. It has to be part 2 ke batla gore re tle ko pointeng ya gore drug awareness e re dirang mo letsatsing la gompieno ke re tlong go bua extensively about the nnete tota tsa nyaope to point ya gore part 2 ya rona ra go bua ka gore gona le dinta gona le story sa dinta part 2 ya rona ra go bua gore no gonna homeless go ntse jang o le motho fela part 2 ya rona ya go bua ka gore ke eng se long gore e re ga o re bona rona re godile le wena re le go Pick n Pay ke eng se nne se go tsikinya because dilo tse tsotletse and o bona batho ba bang ba tlhokafala dilo tse tsotle ke tsone leeto le leng gore le go tlisitse mo goreng you are a recovering addict mo letsatsing la gompieno so nne ke re ba retsi ba rona kgotsa batho ba ba lebellang lenaneo la rona la mo itse no ye mo ke ba re kere ne re go bitsa gompieno ana re go bolella gore katlego ra go bona gore katlego o motho gore katlego
you might be a recovering addict, mara mo go rona you are more than that. O motho pele ga go nneng addict, ka gonne the future is bright for you. We're gonna do a lot of things, not only for your for the immediate community ya Tsirose, mara for lefatshe le lotlhe ka kakaretso, gonne story sa gago sa go tšhentšha ngwana mongwe ko motseng wa Lefurutsi mo Northwest ko Gauteng ko kasi ya rona more especially. So nna ga ile gore ga ba ise ba go bolele ke gore ke re I love you my brother, ke gore ke re ke a go tlotla ebile ke bona go le go ntsi go le gore wa go dira mo letong la gago la go nna a recovering addict, because your story will change a lot of lives. Thank you. Thank you, Costa. So motivation lady. Yeah. So leto le re tla tsama mmogo, and we're gonna do it just like nako nne o le mo go tsone di nyaope. Every time ha re kopana le wena ke kopana le wena ne re bua re. That's one thing I love about you. Also change. I want change. Like na san change. I'll be lying otherwise. Yeah. No, go le bogile nna, ke le bogile thata. Any last words you batlang go ena ba bogedi ba rona? Singers view for no yana go ra tlhokomeleng bana ba rona. And respect my you must know what your son or your daughter is doing. We itse go ngwana ga go mo go eng, we itse go ngwana ga go bolewa ke. Yeah, we'll continue from there. Part 2 imotseleng. Podcast ya rona ya gompieno is powered by Bokone Bophirima FM, karatlhelo ya diphetogo. O se ke wa lebala go subscribe, go commenta le go share. Bua Setswana se se monate channel ke ko re leng teng ko. Ke a leboga.